Itanya ria athii aria mauma ngari-ini yo iria ikumaga Migori ni gukinya Kisumu na guthie na mbere na mawira mao ogwata miturire yao no gutinakinyanira. Hii gari inatoka Sirare kabisa. Kitu kama saa 12 hivi ndio kuliendea hivi. Na tujui chanzo cha hii accident. Amwe aria mauma ngari-ini yo marerikana gukorwo mari aruto aria mauma mihango-ini ya gucoka thukuru. Nilikuwa nangoja gari kuelekea shuleni usubuhi kitu saa 12 hivi. Sasa kungojea gari, bahati mbaya hiyo gari kanipita na speed. Nilikuwa nimesimama pale kwenye ile culvert. Bahati mbaya kanipita na speed. Kupita na speed sembuse tu nikaiona ilianza kuikawika hivi. Ikaingia hadi kwenye culvert. Aria magurarire nimaguthukirio thibitari-ini ya Pap Onditi sub county na mathaa-ini na thutha mathamirio thibitari ya Jaramogi Oginga Odinga area mwena wa Kisumu. Kuringana na namba ya aria makuire ya 11 na aria magurarire andu mugwanja, hatire na nganja ati ngari yo yuma na athii makiria ma 18 aria magireire. Ngiribotera Inooro TV, yetagwo Ken wa Kuraya.